Manatu sa mo le ua tatu aulia manmanuia le nei aso fou o le nei fui vai aso sa o le aso lona lua le nei o le nei vai aso sa ua i aso le aso ananafi ia o le aso ngafua le aso sa ananafi ia i mātou i California lea ua mātou ia i le aso ngafua o le aso lona valu o le masina lona ono ia o le po le masina o iuni. Manatu lava la le tangata lava ia i tūlanga o lona soifua ma lona ola i lona soifua maloloina ia le ola maloloina ia te oe o ma tātou umala ia tātou tau whailangona lava leo le ngang whaafitai ia ona o le tātou tufi tau whao o ana whamanuianga i tele o lana tausinga i aso lava o le soifua ma le ola o le la e oso e ngoto atu ia le whapena fo ila leo matu ia i le nei i tula le fiafi te ale sfumatomi ni te ele tula e ono i le fiafi ia masalo peta el fitu le valu ia ua o le taimi e tua iai o na ngoto le la ai pio temi whapena e o no matu le tau mawhanawhana ia o temi fo ina tuai ia o na ngoto le la tuai o na pongisa ia fasolo tu fo ina sau ia lata i tau maruru o lo fo tau temi o tau maruru ia na vave fo ilea o na lasia ia mapunitia ia le matau le la ile nei tu lalulangi ia so matu iai le nei vai temi o le tau mawhanawhana po le tau vevela. Ia o tūlanga na iai, le tā le ono, tā le fitu, tā le valu, o lo irunga lava le matau le la. A ua whaitau ia ua whasolo i nā fiafi. Ia le nei fo i vaenga o le lalulangi o lo mātou o nofo mau mawai. Ia ila le nganga whaafitai, ia ewia ina whesuisuia i taimi mai tūlā. Ia o pei o mea fu ia masane kone tineta te tele ma atu te tele o le nei lalulangi mo meo taimi whaaturangaina ia po le daylight saving. Pei o taimi le tau whapretani eina na i le tu mawaiwaina o taimi o lea season, o le taimi o le tau maruru, o le taimi o le fall, o le taimi o le spring, o le taimi o le ioe. I pe whapena le maua lai le tātou atunuu ia pei o lena tau mawhai nei ia le vaenga fo ina se i mawai atu nei le latu fo ino fo inga e tau adopt ia le vaenga lea e tau mawhai adopt ia tūlanga o atunuu te tele e whai se tātou daylight saving i tai ia ua le o toe whafu lava Samoa ia i le mea na masani ai ma au mai e le atua i lo tātou fo i si o manga i le ngata o si o manga o Samoa lava ia al Pasifika atoa i tu sa lava pe i se teimi o le tau sanga pi tau langona i tina maruru nen fia na me se le tropical the tropical weather fia ngai ma lea vaenga o le lalolangi lo i ai lo tātou atunu o Amerika ia e te tau o na whaile mea lea tau le daylight saving ia ese fo i lona tūra i mai le tau o le taimi mea uma whapena fo i New Zealand o Australia o Europa ia o le Middle East o tuainga tunu te tele ni o laulangi e tala fea unga tala fea ngai iai le mea o le whai o le daylight saving e fua i le taimi fua i le tau o le maruru o le vevela. Anyway, whaftai le tua, pe iese daylight saving a Samoa pele ai. Ai whaftai o le tau le mea tātou te lo, iei le au, iei le po e maruru ai, iei le au e usua, iei fi au mga ruenga, ma o ai tamaiti le aonga. Pe tau vevela, pe tau maruru, pe tau mawhanwhana, whaftai le tua. O lo maua le malamalama, maua le pongisae, mapu iei ma maruru ai. Ia, e fo la le langona Samoa.
whapena fu le ngang whaftai o le tatu tautua ma le tatu unanga. Pe a o tatu whaitauina rafa. Ia le anga le lei whaipea o le atua i le soifua maleola. O e lo matou nei ali ia e si la lo famai pe soa nia i matou ia matou tau fito nua ia tali tonu ia te oe tangata uma ia olai masau ngale mu ilunga ilo walo fatele lau lava ngā lue nei ia whai ia tusa ia te oe ia e whaatonu ia i matou nei ai so matou e se ia tali tonu ia te oe tanga tau mai au lai masaunga le mu ilunga ilo alo fatele Awina maya te imato Olo wanga mailunga Ia mato faamalo siai E whailau ngā lue ia tali tonu ia te oe tangata umau ngau lai masanga le mu ilunga ilo wano fatele mai. Whaftaitele le atua, lo mātou ta mai, au gia manuia le nei fui vai aso fau, mātou iai le aso ngafua. Ma vai atu lo aso pa ia ana nafi, sa tu lala iai lau au whaingaluenga tutofi iso se whatawhaitau langa. La fole upenga o le tala le lei, la ngaina lau upu, ia mawani anganga, whasauina le ola nei. Whaftai I mafutanga, whaftai I maenga o lo mātou ola, whapeona e pui pui ma manutia, te leo leo whafo ma leo whale, e te mua e te muli e te si umia lo mātou ola. Whaftai lo wanga le leitu tu loa ai le ola o le tangata, si o mātou mai I le neitu la. Whaftai le whaorotanga, tai I le fe au o le tala le lei wana e le maliu mai toi tu le mau e mātou lea fe au o le tala le lei o lo toi tu man malo I whaolaina o mātou tangata ngasa whaftai mo ia wanoa malauru ngang pa ia fio mai e tau tō lua ia so mātou nau ta inga fo I le nei a fiafi mata upu tala noi mafutaina ma fatasi mai lau fio e whamanino ma whamalamalama. Io o fo ina pa ia toi taimi toi minute ma toi tula. Ma waisevi inga o lau fio au a lava I o mātou tangata. Whamania ne ia fiafi ma le pokalame. Ia whamania fo I whafonga lo mātou o tunu. Whamania la u nanga. Ia I le tautala. Ia tamai I mata upu tala noi ia whaia seo ngā mō I mātou whanongolongo
whaangangana ina le vai ma le ato. Whaamangalo me o matu se ma le angai tatou whawhiangai. Le whawhiangai maisi o matu tamata. Ilo sofa Yesu o le mga awa. Amen. Pese se lau fituiva le sa ma pese tu ia nei e amatali ai le tatou tautua ma le tatou unanga fo i le nei a fiafi le sa ma pese tu ma le tatou producer ia se i tau whamana iai pe a wasili atu nai loro leo pese tu tasinawa. Ia, au le lava ua maulea wanoa ia tatu totoe fesangi iai ma tatu toe fetapa iai. I lunga o pea ngalu le ea, ia palunga o pea ngata whailangi. I nei fo i whainga fau whapea no tatu maua. Ia wawhi li masani e tatu nei mea masani a tatu le tuainga radio fo le the analog le tuinga analog radio i le mawhai ona na o se marusi anga e o i le pou fu le whaatu e tapu e atu ia mo meo ngalu te au ngalu le ia e mawhai ona maua le marusi anga pitai matua e se ale nei vai lalo langi o tatu iai tua e se ini masani tatou maua ia nei tu inga mea whape nei pitai le lava ua fasino mai e le atua ia nei fui whainga e ala ia i latou o nei atu nu te tele nei waili ili amata mai tutonu o moturaiti tasile me e tatu te loia e a fua mai maunga te tele manuia o no vinga o mene e a fua atu ia tunu te tele e lava mo meo resources e lava mo meo e whatinoa i le atamai lava masini lava computers e lava mafufaunga to a tele lava o onga e le mwhailana tupu tasile upu e whama o nia ele upu le e a fua mai maunga te tele o lona winga o manuia o atunu light e a fua mai atunu te tele tasile pine whama o le melea e le tau te le whasinoa na o taitai tau te le whasinoa a mea na o lunga au mau o lunga e a mata mai lunga au matutule ai tatu te tilo fo i le mea te le ma le mea le titi sea iei ni mea o le lalolangi nei e a mata mai islands a mata mai islands ia po atu motu ia tu ele e tafe atu ia tu te tele kontinenta e whaamanu iei nai motu raiti tasile me tau ti tiro iai meolea e a fua mai maunga te tele manuia o nu raiti e tasile ai mea waile ai se mea whape mea tau platforms umane na whape na tafe mai le Pasifika i sauti le se mea whape na o le Pasifika ma atu motu o le Pasifika tatu te ai i mea e a fua atu i atu te tele e sa pese se le natari ia le fula e a fua i le pese le no pese atu nei pi whapena ia le mafufonga o le whatu pese o le na pese le pese le na ma usuatu nei o oe lo matu nei ali e whatu mai tutonu o le whenga tuai se tasi o perfecta i lalo o le vanga o minor prophets ia e iaile o vanga fuli le lalo
matatu ia Malaki, Sefanaia, Akai, Sakaria, pe fau ina ia le tuatele o latou ta ua minor prophets. So le pese la lena usua tu nei o e lo matou nei ali ia e titi la lo fa mai fe soa ia i matou ia matou tawhi tonu e sau tonu o le tusi. One of the minor prophets named Zechariah. Onon tusi fai taura Zechariah tonu. A olona fai upu e on. Sorry. E fa. Tasi marevi e fa. Zechariah e fa. A olona fai upu e ono. Lela tau fai taura tusi fai ia li ato ai. Ua tali mai o ia. Ua fai mai ia atia. O loo whapea mai, o le awhionga le nei a le li i a seru pāpelu. O loo whapea mai, e leo le fita, e leo le malosi, a o loo uanganga, ua feta lai mai ai le li i. Au tasi le upu e masanian tatu whaalongo i ai le au whainga luenga. Si le upu, e leo le fita, e leo le malosi, a o loo uanganga. Peo le manei e whaamatala mai fu i ati, oi mau matatu. Pese a ia na tatu pe pese ai. Uieiro na tāua e whaamatala mai i ai tatu, a whionga le atua e mafu ai lea pese le fwoi upu, ma le fwoi upu. Pai la leu fai mai le pese. O oe, fwoi upu e lua, lau lava ngā luenga nei. Ia fai ia tusa ia te oe. Ia e whaatonu ia i mātou. Ne ia i so mātou e. O le tusi pe e mo i tusi medvei timur whenga inga tuai. Pio toi o le tusi e toe tō mānatu ai le nu o le tua ina ua po i le meo le po i le exile, le po i le non fasau, ta whianga. Po i le nu ua toe fausia pāo Jerusalem, pe tai. Ua po i atu pe ua le o tu langa, pe ua le o, le ala i le ufa malosi lea. Whamalosi e ave i tangata o le nu. Ina ia titia le meo le peu fōringa mai ua ai ua struggle tangata i le toe fōi. An whamai mai haru toe fōi i toe fausia ma toe ati pā o Jerusalema. O le upura lea e whamalosi ai ia le awhionga le atu. E ringadu nga le tua e whalangolango i le atua. E le whalangolango se tangata i lona malosi malona i loa. E lai mafua le upu le whapea mai. I le fwoi upu e ono. O le fionga le nei a le li i a seru papelu. O lo whapea mai. E le o le fita, e le o le malosi. A o lo uanganga. Ua feta lai mai ai le li o au. Ioi. O le tuunga la me pa auro. Ma o live e lua. Le utalana le whautala ai ia le tusila Zechariah. A o le matango fifo le pe o le au o le fwaitua atoa le mta o puti tau whai e whaamatala atu. I tangata o taita o seu papelu. Ia male au high priest. Ia o tau ia o lātou loa. O le toe fausia o pā o Jerusalema ina o toe foi le nuu. E matau li foi na toe foi ia le o le nuu aton toe foi ia tangata na ngai i lunga i le vanga foi lea i ai ia le li o King Cyrus Kuresa.
I fuinai tangata ili whapento e foi uma le nuu te tonu o Jerusalem. I fui tangata na ngā i le tu i matu ina ua la vea e le rio King Kuresa i le tāwhianga. Pila leo ua na i tangata na toe foi o le whamalosi i le nuu mo le toe fausia o pāo Jerusalem. Whamoe moe se si lona malosi. Awane i whamoe moe se si i lona malosi. A o le nganga o le ia o au. E mawhai ai o na tātou whaatinoina. A tu te loa, o seata mānei a tele le nā e tātou te whaava ai i ai i lo tātou watunu, i le teimile nei. O le ale ata. O le te leo ese senga o tangata na latu ia Samoa. Ia matangata o lo ia Samoa i le vaitau le nei. O tātou porkalame. Pifu ina o lau tautua. Matu te le o manatu e selu watu. Pe whaati e se vaenga. I se masalafa. E tutusa mana tūlai so i fua i Samoa. Ma tātou ia nofo i fafo. Ioe. E sia. Leanga o le tātou tien e whai o tātou nauna watu. Ia tūla i mai Samoa i se tūlanga. E le whape tātou te wa ai i se tūlanga fulele o ai ua sili o ai ua sao. Ai talu ai winga maanga. Ma i la tau na tūla i mai e taita ia le atunu. Ma tau lia foi. O tūpulanga na tātou talavou ma tātou witi mai ai. Whaato tau a watu alo tan langona i nei mea. Ina ua ta iloa ta whasolo ina ua luasfulu. Whasolo i tau. E moi foi ale luasfulu tau sanga. Ile i ano tele lo ta mawhau petai. Ina ua whasolo solo ele 2-5 luasfulu tau sanga. Wa mata na tula i maile tu ai ngā mele o le wa whaia e langona ma manatu o tangata i le meo o se taitai. Ua na tau ma whaia pu lea whaamalosi le atu. Pei o inana a mata i loa o na suia le lalolangi o Samoa. Ioe. Ai le whapela e whai atu lau porkalame. Ia lau tala noa ia tia uma lau porkalame. I le whapea lau tala noa tu e taea uma isi ma porkalame. Wa, lau wa male mafua anga na sui ai lau wa ai i a Samoa. Ona e tau influencer tu fo i lau wa ai ma lau. I le nei atu no o te nofo ai. Ina ua ta sau o ta wa ai Democrat. Republican, Democrat, Republican. Pe la fwa ia whapea. Ioe, a o fo ila ina o le temi o campaigns, ma meo vai temi e whai emo meo o debates. Ia pe o vaenga o mai e sere whaatu pulangona. Ia ola i debates. Ele o whaia lai ro tātou atunu. Le demokrasi le tātou atunu. Tau te sila fifo i Amerika foi o latunu demokrasi. E ese fo le democracy ale nei fo i tunu. Samoa po le afo le tu inga kemokalasi. E ese fo i ale ai fa kemokalasi le tātou atunu. E tuu i ai e pe nofo Samoa. Ma momono i ai lana tū marananga i whanua. Ina ia mix i ai ia e po le alavala le whaimeo le latu le democracy le pālangi. Ele ai e ua filongia i le vaai fo i ma le vaai wha Samoa. E wha popo i ai ana tū mananga i whanua o le whaaloalo ma le alofa. E tū te tonu o na tātou whai mai rola i ele. O le sa o le democracy. I me tau demokalasi. Ia sila file ai vaai fo i le tunu o Amerika. E ese fo i ale wha tino ina o lana demokalasi. So e fua lale me ta o democracy. I le mea, i le si o manga e te olai, ma lea tunu. Ioe, ma lea tunu,
Male ele whape e latu mai fua matua il whapretania me ele ai. Ile whape alu watu e ofo ia ile atu nu e latu ai tu maanga whaate democracy. Latu te accept the fact. Lea e te tau fo ina ise input. O le si o manga ma le soifuanga ma le o langa o tangata Samoa. Ile democracy wa umana watu tonu o tu whapretania po le halava. Ioe. Ele mwhaina tatou tu ufauina le demokalasi. Na o me whapapalangi atu e whai e lea. E mawhai fo in tatou whina wina tatou fo i tu maanga whaasamo. I to tonu peitai. O I na peina na upliftai Samoa. Ina ua le ngatala ua le ngata ua vaai tangata Samoa i tūlanga o le democracy na watu e Whapretania. Alu atu ai ma le whakiusiano. Alu atu whakiusiano o le democracy, alu atu minko o whaatasi ma le tū ma le anga i whanua whaasamo. Na pēra an tau tarwhianga ia, tau matangofia mo ia e pe e whaingofie o na fui. Pe whaingofie o na ngai e tutonu ia le tu maanga whaasamoa e tutonu e a foi. E mix ma democracy Whapretania lo watu. Ai tu te lola le mea ina ua na tsuia e lole wa aia Samoa. Ina ua watu lo malesi wa ainga pe ua fui tolu ai tutonu. E tasi le ngā mea na matua i te ia le demokalasi o le communism. Tu maanga wha kominisi. Tatu wa aila ia. E tasi arta ita ina watu i tutonu tu ai ngā tū le maleanga. O ai. Ia, o le susunga ia tu le epa sailele. Pe o ina turn ai loa le atunu o Samoa. Ma a mata loa on tatu wa ai i le swinga tele o i Samoa. E a fua i le mele. Sa watu ale keu kalasi e Samoa. Tu whaatasi ma le tū ma le anga i whanu. Alu watu ma le whaakeusiano. Latu demokalasi alu watu ma lana constitution. Fatu le whaavai o Samoa. Blend in i ai ma le afoi. Ma le whaakeusiano. Lea lai mwhain na mai tatou atunu. Tatou te tū leia mai le toru lea. Lea le toru. Christianity. Culture. And the law. Tulafono. O le toru na e o whaatasi. Tulafono anga nuu ma lea. Ma whaakeusiano. Ioi. So o mea la ia o le whaavai mausari leo Samoa. O le whaavai mau tutu leo Samoa. E ese marita whatoru le pale mene ka peneta whamasinonga. Pe o mea na ia la tuti. O le toru lena uta ua tua Samoa. O le toru lea. Ina ua tau nuu atu papalangi i le atunu. Mua anga nuu malanga i whanua. That's the original Samoa. Anga nuu anga i whanua. O anga tū mananga. O mea na whanau mai ma Samoa. Mea ia. Eleni mea na whapea na alu watu. Tutonu na watu enisi le ai. O le mea na tupu mai tutonu i le si o manga. The surrounding. O tangata Samoa. O ina tupu mai ai. O lea. O langa tū o la naanga whanua. Ili awatua i sisi mea. Na fatu ai tutonu, na maua lava i tutonu, o le si o manga, o le tangata Samoa, o le ngangana, o le na tū marananga i whanua. O mea i. Tau nu o turo ma le tala lele. Na lua ngia e rola i ere. Ai tau nu o turo ma le democracy. E tau nu o tu democracy. E lu watu ma le tū la fono, constitution whapalangi. Tau mawhailola i o Samoa, e blend in i ai lana tū manai whanua o lana ngangana. Ia lai mawai mea ia.
fai mai lo Samoa o fea le soifonga maleola. E fiotia tu leo ngā tupulanga, sau leo ngā tupulanga, fiotia tu e lema whaina o ese tātou ma mea i e tōru. O lea, o lauanga i whanua, o lauanga nuu, o lau tu la fono, ma lau wha keusiano. O te tiro ata tu Samoa le mausali o mea ia. Ioe, it's tight. Ioe, like this, like my fist here. Solid. Ioe. But all of a sudden, kau ngō o kule ko kongo Samoa, masi fasi mea lea, o lea, communism, communist, o inala, lea wha le tonu e loa mea ia ta i Samoa. Aisea, e le i ai le amatanga, o le tau whaitu whaatasi Samoa, o langa democracy, na whaingo whianga blend in le ngana, ma le tū mananga nuu, a Samoa, i to tonu le democracy whaparangi le tau, whaingo whi. It was easy, like Sunday morning. It's how I would say it. It was very easy. Yeah. Blend in me, tasime, e muli atu democracy. Da mua i Samoa, le Christianity. O le Christianity na watu ele i whapea, na latu le Christianity control Samoa. Na watu le Christianity, ngā lulu e whaatasi, ma le tū, ma le anga i whanua. Le han meta ora ngā lulu e whaatasi. Io, e malu le Christianity, i le tū malanga nuu, ia ai filter. Wha mamā, lalo wingo le tala filter, e iai mea le tū malanga, e le tarwhea ngai male mali lianga, au kirkilo au iei, I can see that's an agreement. Alea, ale tala le lei, male tatu tu manga e iai mea na manatu tala le lei fa sol muri ili fa peo fa tu tala le a me fa le ai a o mali lienga ina ia mafai o na tofu sia ele tala le lei male matu manga ina ia fesota uru a matafola me ia lua ele tu fa maunga le tala le ele tu fa maunga le nganu ma le fanua e feulu tai e ngā lulu e whaatasi. Mai malenga ngana a Samoa. Mai rola ia lea. Se ia tau nu watu le temokalasi o ngā blend in umala ia o mei e tolu. Whai ngō whiai. Whai mailo leo Samoa. E o mailo tātou woti. Tātou te leo ese. Christianity, culture, and law. Tūlafon. Nela na leo o me te milinei. O lea, ai le o mawhai Samoa, o na tatu whapio, tatu whalongotu, o ta mawhai Samoa, e blend in i ai malea. Communist. A o i tonu, e fiu lava Samoa e tamu, o i tonu wale meda, le mafua e whawhita uri le atu, ina ua, watu whainga fōlea, e ta mawhai e oso i to tonu, o le tā whatoru lea. Christianity, culture, and law. Constitution. Samoa. Yoi. Ka oso vai lua i ko kongu kamala. Communism. Communist. E lem whantupu. A o ai lana latu mutua i ngā pūlenga lea. Mea nā le e alaina furi tangata o lea tunu. Po le ala wala le tamu whai o tula e pasa i le toe tau su e sona lanu tau mawhai su e sona lanu le ai. I lo ua ma fauna o tula e pa. You tried so hard e avatu le communism o le communist i le atunu. O ma fauna o lau tamu whai e te whiu e toe tau sa ili se simea o le fault numertasi le oe. Ina ua e tau mawhai e blend in i ala ua lau komenisi i tu tonu lau Christianity o lau culture lau law, lau constitution o lau tūlafonu. Ioe. Motu atu le leo e sao.
lote asi. Are you sure? So lona winga lau tala ile o manino lau tala no atu. E sao si to e whaluina me se si e sao lote asi le me lote e motu ele o manino atu lau tala no atu. Si le pala wa utu inga mea ia. Mole io si a e loe le ai mole silane i lau device ia po au devices o lo whaonga langa e pala ia e pala it bothers me it bothers me pe a wha me tangata ele o le ia le so no winga la le o le tala Samoa le tātou te whai mai ole aunga o meni ole mea o le mata o le te pea o le mea o le maisua te lore me ta o le maisua fole na masani tātou ia so ia le pese mai sila ilangi tātou o mai pe o seasa to vai ni vai te pin tātou o mai tātou le tupu le no foi e tupu se vai ngore tino o le mai lane na se ilonga e ave esele me ta o le atilo ia pese fatu. It's more like a seed e na te amateina o le atilo lane na se ilonga e ave ese matonu le mai lea fatu pa mamaui mamanuia le ma e whapena foi le vai i tu inga mea le tatu te le pila lau te le tatu vai ma fele solo ma fufum i loa le tatu watu lewo upeo lewo ama tatu e mea i tolu the three main characters o le tangata Samoa o le Christianity o le whakiusiano o le tulafono constitution malea o lo culture your culture including your language o mea la i tolu Samoa e le mawhai e sisi atu i ngā mawhauwhaunga pe latu le Mosalemi e le mawhai e se isi a mawhauwhaunga e na te toe so sofa ta whatoru lea masanya no o tano ai mea e le aia se isi a tu ai ngā taritonunga na te toe so sofa ina pe toe ta mawhai e blend in i a lanu whaatasi ma ta whatoru lea mele Samoa ese mai tatu vai ta whatoru o pillars le whape ta whawhai le media. That's a different one. This is the most important. I can call this foundation of Samoa. Taftoru leanga o lela utatu va ai le tafatoru o pillars le fape o le parlemene ka peneta fa masinonga le ua luatu le media blend in ia le utatu faita wina el pila lona fa e manino mele utitano tu ele leina fa manino mea mo le malamanga fa no fo isi yo na latu manino mele tum fai tu wale o toe ta fatolu pillars le ua blend in ia le media le ua ta fai it's no longer ta fatolu isia ang fa do fai tawina le media. Am I right? Peita ile ta fatolu le foundation mau tutu o Samoa. Christianity, constitution, the law, and your culture, including your language. Ele ai maseisi lava mea na te toe so sofa ina le ta fatolu mea. Au ila le mafuaina vesi Samoa, even
this second, even this time, even this moment. Aisia, ua tau mawhai le communism e so sofa le tawhatoru lea. Karsia whanongono mai tula e pai lau porkala mene. Eo ai. Karsia whanongono iai. Male to a tele o le tātou. Po aisi me e whele nei. O le ki a toa le sa mou utara noa to te mine. Eo ai. Na tau mawhai a o ai na tau mwhai e vatur communism e blend in i le tāwhatoru lea. To filau? No. Ba ai? No. Tupua? Le ai. Tupua tama sese le lofi le wha? Le ai fo. Fia me? Le uruai pare mia? Ia po fia me le sauta mai tai. O sesi o la tau ia. Le ai. Le ai sesi o la tau ia. Tasia le tangata. Tasia. Io ai. O ai le tangata na tau whai malosi e blend in le mele. Tuila e pasai le. Le afuanga le na lai na fuli lo tangata. Io ai. Le afuanga le na fuli le totele. O mafaufaunga o le toi ina le. Ua pisi-pisia lona mafaufaunga eisia. I lona manatu e mānaia le mea tau e whaakominisi. Langa e eila na porkala me na mai ngana ina e le lei ia te ia le mea tau lea o le tasi le whaatonunga. Le tau tala i lamba. E tāua ia te ia le mea tau le tasi le upu. E tasi le whaatonunga. Io e. Io e. Apun menana le na tam whaiata malo e avi ese me tau le individual right. Tam whaiata malo e avi ese me tau langa le individual right nga e na te e avi ese o maia le tau mawhainga o lo tam whaia i tule. E tam whaia mai le communal, le right to tele. Io e mai as one unit e tam whaia tele. O I lava le amatangata te fiua e whai mau mea o whai nei. Au I le mata o le mata o le ma. Na mata mai ai le mea. Le lai o mea te minei. Ua tele mea whele I ai manatu ma mawhauwhau. Au I le akilo le I o lea. O mawhauwhau nga whaako me ngisi o po inga le ngala masamai. Ua sau mai ia. Vai mai ia sailele. O le vaa o mala le mea. Ua mate ia le to tele o Samoa. Lona tau mawhai e au mai le whainga whaako me nisi. E run nai whape na Samoa. Eo. E leo se mele angala mele te whetwai. Se mele it is a wake-up call. It is. It is a wake-up call for all Samoans. Eo. Saurola ia le male. So. Si ono sa mai asi ku so va ia tu la no tinga ku si ngeu le lopo fa mon on sa mi. It's funny o le fai o note
na kia i leo noti fafoi o ai ele ole tau o peo leo tatu vai nei ai. Leo peo tatu le vai tau. It seems like we are living in a different world right now. The people of Samoa, all the citizens of Samoa, pe o le silesi tu pe o fapea. But anyways, when we come to the nature, our nature, ele mfanta tu o ese malmele, o le silesi tu. Ai o le mea tatu te vaai ai, le la utatu vaai, ma tatu ma saili, o ai se tai. E ono tūla i mai mo Samoa. Le ala utatu whapopo ile upu, la vea. It doesn't sound right for previous leaders. When we say that word, somebody to save Samoa, it doesn't sound good. It doesn't sound right for those former prime ministers. But we have to. E te taunga tatu whai tala aisia. Langa fo o tau mawhaili tangata e blend in. E communism. I le tawhatolu. E le mawhai a seisi mea. Ua tuu e tu tonu e lalolangi. I le kapeneta. I le pale mene. Ma le whamasinonga. Ua tuu e tonu e le lalolangi. Le media. Langa fai e lo Samoan tu e tu tonu. Le lalolangi. It's no longer 3 pillars for any constitution, for any government. But with the media, now we have 4 pillars. But ole whaavaya i o Samoa, Christianity, culture, law, constitution, ili ai sisi na te tue suia. Na tui paleng sa wi kung fai sui. Mamono e tonu na communism. Esa. Kau kian mea. Le la ute fai atu Samoa ia te oe. E manino ro tatu vai mea ia. Tatu vai lola ia le lau telenga. Se ilonga e totally removed tui la EPA and his HRPP matu ainga mentality. Kwa koe foi no Samoa i lona whaingofie na tino me umapei na iele amtanga. Kei longa e mawhainga makua ame ese le akilo lea. O lea le akilo. O kuila epa sa ilele maona mawhawhoma i lawa uma o whaia ina. Paalua. Hei le mawhaina tu ua le tau whaasese ma le tau whaaleanga. Le winga na aptala. Tau te whiu ase longa unless Samoa can do something so they can totally remove. Tuila epa sa ilele. Matangata o loo iai pisi-pisia mawhawhau. Ito inga langona, ito inga mawhawhau ia. Olea. Pule tutu. Lang fuir communism e whapena. Communist. Whapena la to lifestyle. Tau te whiu ala whapetam whai maa tuila epa ma nonga makua abe ese mokua kulepa. Abe ese mokua kape mokua titinga ko inga mafawfonga ia kau fa komunisi. Na ele se sera utala le fai tu Samoa ia te uto. Langa isia, pai le ufai inga fa afia. Makua ko ilalo popo adi ko ilalo ele mfai ya sisia kakang ko ilalo ngo ia. Pai ko ilalo popo. Ala mele fai le kama fai ya monga mai. E monga mai ale ngutu. Aisia, po winga fa komunisi. Ele fa penani moni winga fa kirisiano. Ele fa pena winga o lautu malawanga i fanua malawanga ngana fa Samoa. Actually, se ufia te tangata te sefo. Se ikele demanding a me fa penga o taita le fe tu tatu por kalame. We ele fi fa longo i meta komunisi. Then
listen to somewhere else. O que fa kongua me fa penga I el pokalame. Amon mole. If you don't want to hear me, tara no meia, then go somewhere else. Fa mon mole. Dei sefo na o fa mon mole. O que fa tonua me fa pena. Le uti lore te mi fufu atwai tatu tala ma tatu. Na Samoa pauan na e mea uti manatua uia ole matua I tape lava malea. Ole TV ale vanga lea. Ko I tape ua to yang runga ko inga mafofonga fa komisia. Yo mea ia ua leanga I mafofonga ole atu. Mai lem faina do se langa o I fo ile amatanga mai ia ola pokalame. The is a single communist. Or communism. Male mele ole male democracy. Ina amata mela pokalame 5, 6, 7 years ago. Yeah. I know what to say because this is how I started. Mele the difference between communism and democracy. Pe fela balal me tatu tio ia o I ale mafuanga me se longa makua I kape mokua. Na dubinga lo tala tape. Fai se fainga matua ave ese atu le epa malana hita pipi le. Le se melang hadi toi sui o se hita sui members, sui le leadership. O mai mani mafufunga fou. O mai fa mafufunga kako finau fa demokrasi. Fa kerusiano. Fa aleanga nu. Fa aleanga whanua langa o tatu democracy na. Elem fainga kako finau aku democracy. Ai sau kule pa malanga fa kemukalasi fa pule me fa pia e lafi mai itu mai fiwa kule pa I sa lele e lafi le mele lai mala le ya le mele ta no toi ta to por kalame o leo fa nga solo I le tulanga no mata na lila ile por kalame ta uo le pathway for the development of Samoa 2026 to 2031. Yoi. Leo ufanga solo. Ole ta ua I lau whanongo. Pore whapea o leo ua whairoata yala. Mole lumana I manuia o Samoa. Ole ta ua ia te ur por kalame lea. Aua ne I tātou Awani tatu te maumawina le taimi fole le tatu te tilo le upu le masanianta no tatu por kalame the development le la o sao we now na tua fa ne nefu tu nei tangata o le HRPP I fu ana na tu nei matua ne nefu aisia ne nefu le mole meo le tamo fai e sui atu ma faufongo o Samoa I le mea lai manatu rato iai. Tama fai avatu ia to sinatu ma faufonga o le maturity o Samoa. I mea lai manatu rato iai. Mena rena ufatu na tua ne nefu tangata nei sisi ngā fua na umatu nei. Ti ngana wa ia tu le si tianga o mea. I le whelanu wai o le matango fie. Ioi. Ai o mai sa ili ni o pu e whaaleanga I tau mawhainga le maru. O winga whakomisi winga na. Le mana na o sao o le pitora ai se mato. Ai tina lavanga vai mai ua lango matia la whangaina tuia le upu palangi o le maturity. Ua lango le maturity por kalame le atu. Ala lava e sau ale meole. O to te tonu ra o to samu. E le malo por kalame. Ole tele ole latu tau faleanga. O tele foi na le o se tangata. Yoi. Ole por kalame le ta yala. Mole lumana I manui o samu. E vevesi ale le HRPP tu le prosa le malana vaanga faleanga ia por. Ai sau al por kalame atiai. O le atinai. Ioi.
por kalame atia po ole atina ole lenga le na ole melo tatu tu sai e faaleanga atu ilato ai kanta mai le malo ile atina tu sila tatu sa mo e faaleanga atu e tu le pasai le malana vaenga ia le whainga malo ai kanta mai le whainga malo more development develop atia pawana lupu e fia titiro i tatu o sia tatu la vanio keep going forward pe whaaleanga mai keep going forward keep moving forward ele mai mo tatu te mia fia te tau titiro i mea i olo fai e pea lato ua taua fo'i na uma tatu fautuanga e watu iai so ia ko kau whaaleanga e pau ane mea ole pokalame na watu nei na amata na nafi no vai atu ai na tai mai ai le CEO ole tala tupe ole meta tupe ole finance ole so no vai atu tu le mele o fiu ila pathway for the development of Samoa 2026 to 2031, which is very, very nice, powerful. Pawana me fai tu ingata nei. Ioe, a fuli me tau whaleanga, fuli e lau atu le atina e ina o Samoa. Pawana me kauntai tu ingata nei. Ioe, mai o sa ilele lava ia male heita pipi, ua uma tu inga, vai fai aruru alana, fai mai ua uma na fautuanga. Atu ai pe o muri pe ia uma no fatu fo ia mortangata e negative na mafofau that's communist ua uma na mafofau ale na tautala ia fa mai ia na fai lan tamale o le ile ua uma fo fi fotua o fiu fo fotua va tuai la ngaisia o le tele o ana fautuanga tau whaaleanga. O le tele foi na leo ese mai ai o tangata. Moni ana tana le fai atu. O le tele o lau fautua tau whaaleanga tu le epa. O le tele foi na ia umatu nei le fu ole na umatu nei. Oka ni fale capacity te fia hafe tangata. Na matua le o fia. Te o te saua i le mele. O lena ua mo meo tusi na fe avea i nei tusi o mo meo. Leo fa pe o tusi o tau mawhai fono fa avai. E tusi mai i le malo fa mole se i lango ina le latu mana onga. E faini mo meo ODs ia po overdrafts mo latu accounts. E sema nei o le mafufonga le Samoa. Ele lei peon tatu vava ai manino ina ia to ale fa ai ele atu ina ia fa malam la mai au lo tole anga ia o lo fa tau fa lang pia mana tua fo e ele pa tele malo e uma lo na failan ana fuafuanga malan ioe ona ioe ina ro pasir talo tupe pasia me uma ai lefa pela ela tu loanga ioi lo mal MO le MOF por MOF Ministry of Finance e ia for the time for the treasury i le sengo tupe e paua le mea o falongo mai a o pasia lo le talo tupe ale malo e ia foi pacha vanga ia fai o ila e ese na pasia tu le talo le malo talo tupe ai ia foi vaenga le Ministry of Finance ia po le treasury e go through e foi lato and then o lato e le final note e release e funds not the government o overdraft la o manatu ia nisio ele o vaenga fa ele o le malo ele o le fast ele o le ai some of the constituencies some of the districts o le lato vai wa uma na fatati tia lato watina ioe wa uma ona
ai ele popole nga fo le ona ele o regularly le au mainga I tonu ele MOF ia po nga luanga ale Ministry of Finance ile temi sawere tupe tonu o le account le ala mfai mai e loma mai tumalo. That would be nice as saini se matu overdraft ina ia tote kalangolo le meta ole meta ole overdraft protection to protect ina ia tau ka vai tau tu wele meta ole le overdrawn awai es le overdrawn es le overdraft ole overdraft la nga ke manam la ka ko mai ko fu bank account ia bank sa matu nei la tu ti alawina ia overdraft mole tam fa ia one nei tu me falo le close le account le la vai tu malo mole solo nga le leo ala tu tina e ma I tu tonu ala tu malo e sili atu le mana ia e faisa la tu overdraft ina ia faatino le saule tu peitua e mautinoa o le fai le overdraft meaning a current le account le ele tupe le income la sau le tupe me le income o le mela le tam feitua tu ile I banksia tele matutina e faatino ai mole faatino ina ele mafo le latu o mingo le tupe tonu ia le fati tenga ia matu nya le I fetau le temi tau sau le tupe tonu a le o matu le se tupe fafo pe o le mafu anga le na e tiro ia e le o se vaenga la malo a o tu malo la foi vai o tu malo foi o itanga ta o ina I me tau banking pa me tau fa pena. It's all about puipuinga protection io mena le tatu va ai le me tau o le overdraft protection e ala na e o foi atau e foi ten mil overdraft I la foi account io langa foi o ele tara nota tu marte mi tatu pili ia mi se foi la pila o le tiole o le nanga io tele io mau pili o mo por kalame fa ngaia io ka ke ia lo ka kango kunga o kongu se me o saule le ka ke le to tau ala le fai o le overdraft ia pui ai account mo wai o la sa o I tu malo e sili atu le iai o le overdraft ngai lo le overdrawn o le account io ele se meleanga la mai le la uta tulo ele se me initiate le malo a le war tau fai langa tala fa tupu e lunga o social media ma fai mai ua tusi le malo ia tusi nei le ai o por kalame mai iva le fa lau tau tino le malo le separate time ia le e fufuanga le malo mai vaenga mai awani fa se ina tatu I tusi ni fe ave ai le o tau tino le malo tu ai tongi ai fa fo le malo tusi le o fa pe me le malo se tusi ngai o fai o tau lola tatu sa mo I le mea le o tupu nei lu tatu watu le mea le o tupu nei tatu watu mafia le me tau le tau faleanga e leo kau kingo o ai la kau ke karikongu le malo pe kau ke karikongu ka ngaka yo banksia commercial banks ngai o ai te tonu I tatu le o fa manino le malo se isini o lava tupe le malo o tusi fo ia na abi tu tonu banks nei commercial banks po lava banks nei ele fai ele tusi le malo io paule me o le fa manino le malo me sa loto me patino me sa lotonga na ale fona fa vai e tu malo au to manatu de na paul me na manatu e fona fa vai ile malo pela tu te langlanguina ele malo le taua o le fai oni alato ni lato oldies ona o le vaaiga na anisio I tu malo
ia e faisi tua ia tu ole MOF o le Ministry of Finance ile allocator ko kupe ko kongo le account ia alu fakingo ia so ele se meleanga mo o marta tu por kalame o to ia fa le ina le fainga malo le o ta tino le malo se ia me tu te faia lava matutoe le tupe ale malo e fa tino aila na tina ale wa tu fa solo le anga ia tu se vai i vai so fo ma anga ia tu fa tino mata watu ile tu au fa poleina le atunu i tala se o lo fea me wale se tupe lava matutoe tupe ale malo e fai aila na fasoa ia le la ma o yuni le masino le yuni o mai le se lau varus furu miliona se lau varus wafe o le 5 miliona o le ua ino fo inga al fast uma le masina le o yuni sa moa o le mesili o na tau ua whaalea o ngā ina lava tau whaaleanga atu ila epa ma le HRPP na whai i le 5 miliona mua lea. Ua tisav tau whaaleanga na whai. Ioe. Aisia, o le tau whaaleanga na whai mai, e le mwhai na tupu se me whapea. Le mwhai na tupu. O whea tau te o mai ma tupe whai e ni melea. O whea o ini tupe wha umai. Le uma. Atu te lo o tori mele. Tai nane fo e tasi se miliona e mau ele tu maru. Mo i ala utara le fai atu. Tai nane fo e tasi se miliona out of the 5 millions that they offer the nation. Mo a oai. Wa lava matutoi. Ale almele o tupu samu. Le utatu vai a le ua tau lau fa moe. Io. Tio foto le mama. Tio fo le mama o tu le epasai lele malana mana. Io. Kuia. Tu ia le merta o le loto leanga mal elele. Ia le la amatan masino yuni. Iu lai e fiti ai lea le 2 miliona. O le mea le tau te tau mawhai sai lele ma le HRPP pe o mea le tau te tau mawhai e turi. O le taimi. O le ale taimi ni whai atu le malo. O whea fo le taimi tu whai me whapea. Ia o tau iloa. So se process la. E iai wheu ia inga o mea. E vatu le process ale malo. E se fo le process ale Ministry of Finance. E se fo le process ale Treasury. Mai le mawhaina pu lea to tasi le malo e au noa mas saying from the Treasury or the Ministry of Finance. O le pāta le malo siaki tele lava le faso. O le pāta le malo tau tino i le atunu o le mele la whapea. O le taimi o le tupe tutono o le mele na tau ale MOF. Ia, po le Treasury, po le official tupe o le atunu. E tau sao pese. Ioe. So, ai le mawhaina okay atu, lairo le atu le palanga fo i sa sifi fo i papastui i mene. Ioe. Tu le pasa, ioe, lai malama le processo ne me uma. Ioe. E le mawhaina fai atu le malo, mawhai atu le malo i se mea. Ai le ron malo i le se tupe. A wai mawhaina fai atu le malo, ai kami mai le MOF, kami mai le Treasury, au atu te whaia ni me whapena i le atunu e le sit kupe o iai. E le mwhain kupu. E le mawhai fo ina fola mai e le malo. Po o a forecast. O a mo me o mawhauwhaunga o moe mitinga o me. Ia, o umake me kuile pa. O a ngā lava ngā mea sa kilo ia iei masawa vai ia. Ioe. Iro koe au ngā ua behind o ngā mawhauwhaunga. I le vai te mine nei. E le mawhaina o whamaia e le atunu e le malo ia samu. Knowing e le o lava se tupe tuton. O le tupe latu. Iu. Lai lo o le lumo sa le vala sile mea.
A whaina tupu mo te mo isi whainga malo te loi. Ia. Alu te whatu e set whainga malo le tatu i te. O le malo o sailele. O le whainga malo le veitimi o sailele. Sa whalangorango sailele lo na ta mai malo na malosi. A o lea la tura i mai ia le malo ni. O se Samoa e mauaa lo na whaavai i le atu. Upunan sa no i e ta ili te mne. So there are two different leaders. O le leader e whalangolango i lona i loa malona poto. Ma le leader e whalangolango i le malosi o le atu. E le pesele na pese to le tatu pokala mene. O le whaai ale tu spese mai e a fua mai i le tau mawhai ua toe a e le tāwhianga. Toe fo i le nuu e a tia e pāo Jerusalema. I oe. Nela i ele foi por pesere no pese atu nei. O oilo matou nei ali ia e si la lo fa mai fe soa nia i matou ia matou tau fitonua ai ia tali tonu ia te o e tangata uma iau lai masaunga ia tali tonu tangata ia te oe. O lo wanganga o lo malosi e tali tonu tangata ia te oe le atua e mawhaia mea uma. Le le whai manifasi whai upu. E le o le fita fita, e le o le malosi, a o lo wanganga ua feta lai mai ai Yehova o au. Ia le na, o ia sere mana ia. And there are two for sure. Two different leaders na lidinga Samoa. O le leader ea, e whalangolango ilo na poto malo na malosi. Who is that leader? Tula e pasailele. Esa. Tu tatu tonu. O fea tu te o iai. Tu te loa fai se malo. O upu are tangata whasausili. Wana o ia na te loa fau le malo. Le fai mai upu le tusia Sakaria e mafua pese o pese nei. E leo le fita fita. E leo le malosi. A o lo uanganga. O le nganga o le tua. Ua feta lai mai ai Yehova o au. Full stop. Tu te tonu la utu sam. Tu le epa e whalango tele i lona malosi. Ioe, malona iloa. O lona poto, malona tamai. E te loa ia na saunoanga. E whai mai ale upu ale taitai o le malo i le aso. Samoa, ia tūla i mai oe o si Samoa. E mauaa lona whaavai i le atu. Tau te oi fia, tau te loa whai se maru. Upu na tautala i tu maro lea. O upu wha Nebukanesa. O upu wha Sausili. O upu wha Mawalunga. E fiu e toi ta fiti i melea. E fiu. E sea. Wali ae. Ana whainga wha Mawalunga i lea tu. Pisi-pisia matua ia mana followers. Eoi. Pisi-pisia, o te le wha Mawalunga. Ai elu tari tonu. E siri pea wha mawai man whainga palota i ni siri matausanga. E leto i aise temi ai wha pe. E tonu mai o tu Samoa ka ngei le whengi i le palota le pea wha pe toi iso no mana toi oso i ale pa. Ioe. Ua mata mumuri tangata. Ua iloa e tangata. Ioe. Ua iloa e tangata ia vai vainga. I le toi tau tala mai ni mea na ia whaia. Liu lefu uma. Aise a wha mawalunga tangata. E wha moe lona iloa. E wha moe lona lama malosi. Mana isi upu. O si Samoa
e mauaa lona whaavai i le atua. Said who? La uri al maritoa. Pena veatu. E te le said watu, se li palmio i te minei. A le tatu te mori mawina, o saunoanga o tangata e whaalangolango, i le atua e le aisona i loa. E le aisona mahalosi anga. E le aisona tamai whapitoa mo se taita inga o se malo. Pau ale o me e whalangolango i le taita. O le atua soifua. O le atua i elona mahalosi anga. O le atua e atoa i ai mea. O le malosi o le atua manu malo e manu malo ai lana taita inga. His leadership depends on who? On that one man above. Tu le epa, fia tele tala noa mai i whamtala lo nei loa o a fionga le atu. A o le ola ai, misi. Ewa. Na te loa, he knows about God, but he don't know God. E na te loa mea e winga i le atua. E na te le loa le atua. Two different things. A whamatala mai tu le portus pa ia. Nice. Manaia. Ai a whamatala la i mea i te wa i winga ma mea whai. I le parallel mena lua. I le o whatasi i le leina tutusa mena lua. Ia le na. Le o whai atu sa moa. Whaafonga le lei. Au tu te whalongo tu te wa i tusinga mo le overdraft. O te mei maua te mi tilo ia. I le se mea le malo. O mea a fono whaavai. E le whapefu i le a mea fono whaavai a mea le. Now it's only an opinion. Molea. Mole protection o lato account. Aisia. Tau whaianga le titi le MOF. Aisia le MOF they have to go through the process. E foi le process e go through le MOF lato. E foi le policy e go through ai ia le treasury. Por official tupe. Ai lo le whaalongo atua tau whaaleanga la filosofi lo. Neo ai. Si kau whai ma si tau wata mai le whatatau. Au ar tu whawinga la ngona. Eisia, e whai tau ina ele vai o le mafofau. Neo ai. Pena, o tuila e por tangata o ina. Sei lele o tangata o ina. Fontoe o loia. O limoni o tangata tele la tu whailonga. Tele ona whailonga le, whai me tele ona whailonga. So ene tangata la whatawa. Ai ua sai tia i meo leola wha mawarurunga. O lo sai tia i le mea o leola fau leanga. Aisia, these are the only weapons they have. Toi pau ai o mea tau ia whianga i mtangata nei. O lea. O le whaatino o latu whautuanga i whainga tau whaleanga. Tau whasese. Tau whi whasese le whaalongo a le atunu. Umatu le fu ale na umatu nei. Na o mea tau whaaleanga lava na whai. O ta alolo. Pe o whai ma mea ula ta alolo. O tupe o lo manatu sa i lele ma latu leitio. Latu te whaongai nei le upu o le afu sisina o le atunu. Tolu se furu afe mai le tumalo, mai le fono whawai. Ele o separate mai tangata whainga luanga le malo, mai ala tu fono whawai. Le ai. Same people, le awala fonga, the same people, o lo whaatino ina mea i e whai mo le atunu. Same people. Same people. O tangata fo i o lo tu malo, te mine fo ina le malo Samoa. Taxpayer. Just like everybody else. The same people, they own the money. So in other words, o le tupe tato,
ai aua tatu te mai pe o loutou o mai tam fai separate tangata e ana tupe le au taxpayer ma tangata o lo fai fai unga le atu le the same people taxi all taxpayers aua fa seina aua fa valeina fa longo tangata ioi aua o tangata o lo fai fai unga o mea nei o tangata o lo sau fa fai to tonu o fono fa vai. They are all taxpayer. Le atu te mai fa vale ai fa longo le atu nu. O le ko kom fai separate mai tangata o le malo. Folinga mai o le malo tangata o fai fai ngo meia ele ni taxpayer. Wai le anga to me o fai. Me ngo fai ko e fai si mamao le va ai e tatu por kalame. Awa tu te fa se ina fa longo le langi. Awa tu te fa se ina fa longo le atu. O tangata o lo fai fai unga mole manui o Samoa. They are taxpayer as well. Ele anga la kau kakala o isi ka kou ia. Ai lengi taxpayer. Le taxpayer le tunu rai tino fuai. Le, tofa pena. Ai tam fai tala te isi le mafaufau. A fai o leo fai le fai unga. O le fai unga. O le fai unga ale fai ngā malo. I fono fa vai. O tupe uma a tātou. Aisia, sena fai alo fatu. Ele fa pe a fai atu na mai leo tangata le sa vai. E mai fele le fua mai pe mai fua i va. Le ai. O tā penanga o mea uma, it's all about money. O pasese e o mai ai no. Io, pasese o pasi, o pasese o va. O uta fela uai. O talo, o mea, o pua, o mea uma, o mea fatino ai. Ele fai fua mene. So, i laura tiro mo tau fai whaawasenga, that 30,000, it's not enough. Io, sa tau tutunga pe fasfuru limas fuafe, ale fon whaawai. E ta pena umai, leo mai le whengasoro inga lea, ma se i fatino le ta lolo ale atu. Ia lea lau tatu whai, lena maua so teimi ma se tasi o minsta whamoimoina, io e mawaila, ia lo manino le lei. O le forecast te ane malo mga luenga fatino. E le e sere malo. The 25th of May, lena umatu nei, na whai ei le whenga inga le malo. Male kone karate na whaia le fale lena umusa nei. Peitai. O ti munga te tele i le atunu na drag mai ei le ngā luenga anai funga malato. Ngā kauti leile kiki ei ngā luenga. O atu roma le malo, o le deadline na tu umaile, o le aso 25 Mei. E o atu 25 Mei, ele i uma. Ele to loa ngā luenga le malo. Uma na tapena na talolo, uma na tapena le aso e umusai. Io, fai mailo ma le malo. Okay, if that is the case, la umusa le fale. A musafa pena a ui ara to fa o nga lu ngate milei a uma na musa a uma ma tino le leitu mai ki o fale me uma o manino o se lau pasene terminei o le iva fitu le iva valu pasene nga lu nga uma e talu ai por kalame le malo ele muli le malo ile kone karate na fai nga lu nga Australia na fai atu le malo o le asolea le sole umai tatu kalame 25th e ve ese mana yo le meo malama a fa manino le lem fa malama fa mai lo le kon kalate ia okay ka ko wo le mena sa to la tu sa pe matu te fa mtalatu no foi o le I'm a construction worker lo background tau fenga benga ine o le taimi a senyele por kalame ele la sia lo penolais e kontalate le la fai tu le malo o le fu lima tato dead end le so mun muri tato
Ai o le taptaluai o timunga o tau Samoa na tele ina le mfengfenga luanga. Yo o le 25th of May, le umatu nei. Ele umar ngā duanga whaitalo man malo, okay, stop. Whaawau ngā duanga malo, ele fuaina le ngā duanga malo, ili kon kalate whauwhale. No. Ka awhi a uma por kalame le fua, a uma na musa, and then you carry on, finish it off. A uma ngā duanga, mai kir whare mai in another 2 weeks or another week. Pole alava le umi. Ele to yesi si umusanga e to e whaia. Full stop. Manino. Very clear. Ele to yesi si umusanga e to e whaia. Be o tala i o whea vea i fu e tula e pa malana. Olea. E to i umusa fo i la pea. To e whai fo i nisi ka alolo. Hei lo le leia tangata. Ele ko in ka alolo ko e whaia. A o mea i o ka alolo. Lea lau o kilo. E sao. Tula e pa have no idea what this alolo is all about. Le mamla mai. Ele mamla mai fontoe le mamla mai. E cerca ua o ia mea. Ese le taua. Io. Ese le taua. Molea. Ua ele o fita ele o le malusi. Aolea. O lo ua nganga. Io. Ua feta lai mai ai eo. Pese le no pese atu nei. O elo matou nei ali. Ia e si la lo fa mai. Fe soa nia i matou. Ia matou tau fito nua. Ai ia tali tonu. Ia te o e tangata uma. Pawara mea. Ia tali tonu ia te o e tangata uma. Ia e wansa tali tonu ia te o e le tua tangata uma. Matou ngā lue lo le fifia. E leo le malosi. E leo le fita a o loa nganga. Matou te malo losia. Esa. E wala. Wala. Nena no whea tuai. Sai lele malawaenga. O le tamasawa i le tanu atu ia te oe. O le taimi a te aruifo ai lana. E to'u ai lo wha mawalunga ma lo wha sausili. O le taimi a e te loa ai e tasi le tangata e te whaalango i ai na o le atua soifu. E ta'u atu e le atua i a te oe. Le sese o le mea na e te iai. Lau whionga le li pārimia. Mana i o pesere no pese tu e nei. Ia tali tonu ia te o e tangata umai au lai masaunga le mu ilunga i loa lo fate. Wa isi le manino. Manino. I o mātou tali tonu atu ia te oe. E te tali mai i tusa o loula wanofa. Ea, e te whaatau nuu ai mea uma. Ia lele whai me loma le tala na nei ele whionga li pare. A o e samo, o se atu nuu e mawaa lona whaavai i le atu. Beautiful. 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 God is so beautiful. E mane o ia mea. Tātou te tiro to toa iai. Mai e lea ngā whoini tātou son whai atu ia sailele. Pauare le ongani, sailele. Tui la epa sailele malia le ngoi. Fono toe o tōma oe lea. Lea le pule limon. Ana ua tū ua ifo i lalo.
o tau roar se o le mea nā tu te whaia. Ioi. Ana o tau I loa sala mō I mea nā tu te whaia. Ua whaamatala atu e le atua I a te o tau le sao. E te tau o no tau ia. E le mwhai. Eisia. Nā tu te whina wina lava I o tau lava loto. Ki ngā lava na tau whai atu, tau wāwai atu, o le maa wā mala le mea. E tau whina wa. O winga nā o le mor tangata whau walunga, wha maa walunga. O ala aunga, o au tau wha moe moe. O au tau wha moe moe. Tau te wha moe moe I lou tau lava poto. Nā tau te umemta la I mai o tau tikeli. Te la I mai lo tofi loia. Te la I mai lo tofi skora sipi whaafia. Te la I mai lo poto whaatupe ri se lele. Whaapongi sāina o tō. Matua I whaapongi sāina. Matua I whaapongi sāina o tō. Ilea. Ile mea ta o le ola whau alunga. Ola wha sausili, iola wha mawalunga. E le iloa e le tangata, le mea ta o lea. E le o le fita, e le o le malosi a o lo uanganga. Ua feta lai mai ai e ova o au. Iena, pese role, pese se lau fituiva. Pese le no pese tua nei, mana ia. Tātou te ola tali tonu ro o le tua e sau wai le malosi ango tātou. Iena. O tonu foi o I le malosi le fionga le li pare mia. I le selu atu. E lolo foi li pare mia o esele me wanga I aila na wha momo. Tātou te wha ai fo I iata o mea tu lai mai. Pati o le tātou te wha I iata o le tangata e wha lango I le tua na wha I unga. Ea. Malosi, no, mai le fua so le saulo man por kalame ale man. I rufa ta milo. Ta iala mo le lumana I manuia o Samo e lima ta iala mo mua. O atina eina o le soifua maloloina lau tele mo mua. Ia include maya le atina eina o le soifua maloloina lau tele. Include telia. O le soifua o oina. O le soifua maloloina. O le soifua fetu nai. Mea uma. Lona lua o tamao ainga e ngafa tau lima. Ele atu. Lale meta o le ngafa tau lima. E ngafa tia. O le tamao ainga ua ngafa tia e tangata uma. O le are tamao ainga ua ngafa tia. O lolo toi fale. O lo wawaifo I lo ainga. O lo pudi ainga. Fa o ngame. Ai vai e o mea te mine. Pi atatu le epa ma te whamatala mo meo suo, ma meo o wili, o afo, o wili paelo, ma meo. Ua ese I sini. Ese le maulalo ma faufonga e o iei lea to ina. Mana o le ua mamao I lungale development. Au le lava sautu I la epa pese pe a amu I meo wili paelo, ma au te ese o umateme le wili paelo, umateme le tin. Ua ese level o iei lea tinae. O le tamao ainga ngā whataulima, le ua toe au mai lunga, e le tu ua le meo lea, o le urua I selenga. It still is. Aisia, o loo au ngani mai pēa le fionga I le li pāle mia I le atunu. Whawhanga au moa, whawhanga au pua, whawhanga au povi, whawhanga ioe. E tātou te le toe alua I ma whawhonga I whea, I le taua o lo whainei. Tātou te le toe o I whaitauina le mo le meo le. O le suau, o le tau o le suau, manea, o le alafa. Ioi, ale alafa e pese atu le malo. Whawhanga povi. Whawhanga, ioi, ia whawhanga mani sau whanua. Whawhanga meola uma. Ioi. Whaisi whatoanga mo ia tilapia. O mea uma ia. Ioi. Tātou te le ola whaalangolango I o loa e watu whafu. Ioi. Vaenga lona lua na tamao ainga e ngā whataulima. Vaenga lona tolu.
Whaatauaina o pulenga le lei, ma wha ma maluina o tūla fono ma le saunga le mu. Se tu whalongo ia. O ma whauwhaunga ata ma mai e tangata e whalango lango i le atu. It's all part of development. Mea tawati nae. Whai mai ale lona tolu. Whaatauaina o pulenga le lei. O ame ta o pulenga le lei. O ame ta o wha ma maluina o tūla fono ma le saunga le mu o tangata lau tele. Eoi. Ina. Ele le hale tatu wawai ai. Ele o le tāua o le meo le mainga lau tele na le malo. Me, pau ale me kaunta i le malo o tau whaleanga. Atu le epa malana mai. Langa le ai mani mea le o toi tupu mai atu le epa malato. Le ai ma se mea nothing at all. Le ma se mea. Nga le kau whaavalea ma le kau whaleanga langa mea le whai. A le mea le kaunta i le malo. E kaunta. Develop, 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 develop. And more development. To vai la tatu Samuel. Se senga o mawhauwhaunga. Le mea o tangata e whalangolango ilo na sila fia malona iloa ma tangata e whalangolango i le atua. Lele sa kako iloa. Le se poto. We have nothing when we come to the Lord that we owe him a lot. Tatou tangata sa ili i le atua. E lelo le atua tatou. Nga le fua moa lava mea kako ki mai. O kulepa. Ma le heita pipiki nga va ia ku ko o fu o le pako le mele ko koe. Ai fi nga mai a pe o kanga ka o sidia ku la ku lo. Le ma se me nothing. Oi. Me nai lo mo kanga ka fa lango lango i lo ngai lo ma lo malusi. O ma tu le fu nga o mangi. Yo wa. Ki nga va ia tu ma tu langa ese le mele na o ele fu. If you cannot beat the system, then join them. Join. Au whanongo to o le mwhaina whaise me le mwhainga na o so vai lua lo i kokong. O malato, ea. So le man vi e sam. I to ia ko ke o mai mwhaapili le atunu whaime o tautu te angaia le atunu. Si vai e o ai taulango lango. Ti o ia ko sapora si em fai mai leo mai e lango lang angai le mal. O ngi pa o ko angai le mal. Te ma se mele mai tasi o to angai le ngare kau fa leanga, kau fa valea ko me ngai fai. Yo. Ile fo ko mai fai mai fai le malo e kam fai le malo o le se kupe kau fai se overdraft le fa matu. Ini fai se malo se kusi. Olea. Ole ma faufaunga o nisi o fono whapai. Ona olea. Tuai mai ngā ruenga ale moth po le Ministry of Finance. O tile vame ole va ailai tu malo. Mo le protect ile account le lato ile overdraft lea. So le se meleanga. Ako mai vai ia ngā ufa malam matu dina vaenga. Ole lona whaua tinae o leo o ta iala iua mai. O se si o manga malu puipuia ia fianga o le tau. Ia vai ua kava marsu si o manga. Kavar ta mau aina. Kavar le soifua maloloina. O se si o manga malu puipuia ia fianga o le tau. Tova ai o tau matu o le 180 degrees. O 360 le whakamisanga o le degrees le va ai le malo. It's all around. Le va ai. Kua tau i turu ina uma i vaenga i lima. Ma le vaenga i lima muli. Le lei whaatūlangana o ngā ruenga te tele ma le whaatūlanga ina. Esi kaku sisila rata tu Samoe. O le fe au le tau avili vai aso nei ma le vai aso fou pe anga ia tu se vai o le a o le whaatino ina ma le whaalau i loa o ta iala mo le lumanai manuia o Samoa mai le 5 for the next 5 years e momoli ele whaaftai tele
Au tau sila sa moa i le porkalamia sa i le malantama le na umatu ni pora sa. Nena umatu ni le sa ala sona ina matu le fiafila sa. Ioe. A mata mai a i le tūlanga fo le leo pine tau aloa. So se mea tu tara no iai ia tu le pai mea i o man fatino le fua. Sa moa le to e nane na nea. E le to e nane na nea. Le ala winga o le upu. E le to iai si ona winga ta ua. O ani mea to e tam fai le to ina le tam fai a mai se ta ua iana. E le to e au ngā. Ioe. Po ana men whamatala mai o le whapea mai o mea i o tufanga o pine o mea na a mata mai e ia malihita pipi. To vai, that's very childish. E o mea ka maiki. Mea ka maiki ia mea o me whape o ia o mea ia a mata e mātou vai timi o tofilau vai timi o le haa mene mātou whia. Se ele o se mea na o mea le taimi le nei. Be thankful, be happy somebody is continuing whatever you did. E a whai e sa oe. Hele o se kaimi ngai ke sau e whai mai o mea inga maku whaia. O mea inga maku a maka. Ioi. A whai ko a maka e nga se unga whai. Ioi. Very childish ma fa forward. Na ta o se va o si ngā fufuru koi. Sinare lau. Sinare lau wao. Siname uma. Ai vai i ana saunua. E whaavalea kua e kamakiki lea la ke kalangoa. Oi. Olena. Ele o tui ngā tala noa i e tala noa ni mo tangata e tumu le mawhau le ata mai whale atu. Ele o tui ngā style le tala noa. Ana whapea o si tangata e mamau i lela lau tala noa atu. A whisiri matanta le whapea tu. Ioe. Ele fau. Ele fau le mea lea. Sa whaifo i le mātou vai temi sa mātou amata mai ai. Ai o le nganga whaftai telea. I le whai ngā malu. Ina ua mawhai o no latu whaawa wina. O se mele lei tele. Mo tangata nu o le atu. Ai le saun koe ngā whai mai whapea mea o a unga makunga. So le. E o ai ka maiki fo i e so le makua ngā wheo ai kere fufua. So le e popoko a koe kani whesiri le. Se manu, se siri raka ko i e sang. Ioi. Ila ko inga wa anga o kalia la ko inga whesiri le. O le kali lau ke kali ai. Ioe. O se whainga le lei o ke whawhitai le whionga le li pārmia. Kai kele lava mo le latu fo i tura i mai e whaawau ia whainga. O se whainga le lei. Ioe. Pawau le mea fo le tilo i ai. Ina ia tala whiangai tonu i la tau o ave i ai le. Ai leo mai kau langi kau sanga fa me melenga maku fai o makonga maka i le vanwan. Amata mai meanga o taimi le putu tasi ko kasirosa moto fai atu ia tupua ma le to fa foi pine pertani. Sole. Se elua. Ke fiu e ka mfai fa matala i wa isi la taita tupula so le ka ke o le ke mi ko ke o ka tinja le ka mo ke fu ali fisu ka i yo a fu ala le kai miringi ai se ke le lo se le ka ngaka so le e ta tau fo i tu le pasa i le na fu ala na festali na fesili i fesili ka mai kiki le anga ke anyway e tasi ana fa longo i fesili o fesili na ave e ai e to ina fesili atuai la ve va pena winga o to ina fesili mai mele mai mele te fesili mai ai io na fa oso to le ka mai kiki fa pe ke le lopo le tau o le ka mai kiki so le a fa ska mai kiki ska mai la lango ile fa tu susalia mata usanga matu mama oi e mai tu inga kalangoa fa pe fesili lo fola ile fale o le fast le na
le na musata boy tu te lo te le lope fa fena fa matala le mangiso ai le ja pipi ato ta pe nanga o le fuale na umatu le ai mese ina ua musa le fale o le malo se vai fase futo sama o ta itu ila epa i le malo tolu futo sama luas futo sama o fai mapale mia o sama se fa me ua pala le fale o le malo ua pala lei mese mena fai ia a o fale o ta oto ai le maa fa manatu luma o ta oto ai tala fa solo pito le atu le ai mase mena fai ia for all these years and ese mea na fai ia ale la ufisilia tu fa me ele ta tau me o fale upala o le manga kura ku lepa to te lo o le meso ana fa pela tu le epale tu le metemine whatever na get rid le mele whatever na ilalo le ma fa mana tu le po le ase me o lo ma fa le to ina fa i le mele yo no fa foi ele se ale me na ese me malo ele se ale ma fu anga na mafua ina faia ina to ilalo popo le paloto lu oro tas aisia wa sila mai le atua ile fa maua lunga o le nitu ingatangata wa sila mai le atua ile meo le fau e su e niona le leie ta ua ia malana whanau malana no foina a lenta tu a mata ile mea tau tupe a samu atua mata ina e fiu e fe alo fai e fiu le hei tapipi malatou ia tam fai la lango le mele tau te fiu o ile a matanga na matata malole o lea o lona a inga e sau fai i tupe matofi mawarulunga o le malo samu and that's the beginning of his kingdom tau fa ai utu samu la sau nei la fai mai le tatau i le vaenga le fas au a fia ni umin tau sanga sa fa i e tu ala e pala i fa perfal ko kilkilo ka ko sa mo i le mo ka ka fa valea i le meta o tangata kinga na fa tu fa valea manga ko e fa ia to si la to la ko so ngi si o fa mai o le fale o le malo e le tatau na fa aya ana me fa ia e fa mai le 4 miliona le me ko fa mo le fale o pala le ka ko va ai oi o lo tu ala lo ia ti oi o le va tu fa so swani i lo ma fa vai mena wa fa pe nai wa le alu luma e alu tua e le ro pe na wa ta milo e mena te ia tu ur fa nga malo oso i tu tonu lango fa nga malo e a me te fa tu le ton fa ia e foi me te vai fa ali tu ngai ale mele te fa ir termine io e te fa sili au pule e te fa loko le anga kangaka o no sia mele o lo fa termine ma o le te tino atu e te fiu te toi fe au si i le mele tu fa tu i le tu sa mo tasi tu fa nga malo fa fetai i le fa nga malo o lea u atura i mai malatu fa nga ina sia fa si ele e fa tino ai ina ia fa tu mawina pele ma fa manatu o lo wa ana e toi tu lai mai le lu oro tasi ma fola lo ele na moni artala tu le pa ele se tala le fa tu ia tio ai sia wa fia ni meni trademarks and malo wa umana e olo palaina na especially i le ma fa manatu ma le fale lo fa nga le fast ma le fale fono tu ai ale tu wa no fu matu ilano
tu ila lo mare fale masino tu ai sa ele tali e luma i te tonu o pia male mau mea le ano no ai o mea wa no fon fale ala sa ngila mo kam fai fa pili le ku ma fai mai o fale le malo e le te tau so ia ki o le kalpelo yo o fat foi la ia tio Surely, alu fai sisi mea nga. Fai sisi mea nga. Tu uie fai ngā mano ia lau e te ita i to tofi e lea tua. Ilo koe ko fia o e lea kua karkaru le fia o lea kua iau mea fai ia sama. Langa fai o lea tunu o lea tunu o na fai e lea tua. Fa atua e lea tua. Fausia e lea tua. Nang ta o tatu nang ta sama o men ta pena ele tu men tu o ele tu le tu motu le na mo tatu fo i tu inga tangata yo na ona o fa pe atu i lau fionga i lau sunga tu le e langa e take lava tala no langa o ya o tai tai o di tu ngai yo foi vai o pa si pa le vai matua le pa si pa o mata mai vai pa pena foi la oi se i longa e te malolo to a malolo foi fontoi não foi tão hata ni sili na vai le olanga ni pa wai o kanga ka mfenga pipi ia e pipi ia ko rua le nga oi e te fa ma vai lo foi matoro le isia they can do nothing. They are not leaders. They are followers. O le mea ke whaia koe ka momoi. E whea koe filosofi omo. E whea filosofi di sami. That's how they are. They are not leaders. Anga ang itangata tai wa leva na whaim tai. But they are not. They are followers. Ngata muli. Au kau muli. Ana ni tangata a vea matai wa leva na tula i mai e fai matai o sama. Au ia la tau le foi numero. Wane. Ia o fia vano tua ile lo va melo male tua ia. O ne lo o ia fa pena. Ka ko waru lo fa pena. Ko ke leo iluma ko ke leo kua e ko ke fa ka milo ia fa penga mai awa pu le menga ko fa ka milo taru ai le manga fa vai le soi fo fitu nai o so mani le observa le sitala ne wa tu lima se fu wa fetala ai ua fa pe mai le tala le pule nu o le fio anga o pia ele lo la to fio anga professor wa le lima sulu a fe tala grant apia ke le lope tu ke ala wina pela observa e fatino ina tala fa pe e winga ya auto no ofesili i tanga i se tangata e feso o tai manisi o lo tutono le fono fa vai fai mai le tala tangata nei even themselves they have no idea le lima sfua fele no mele observa le lima se fulu fe grant le o fai lo atu New Zealand High Commission mo le fio anga o pia ua tele tala tau fa valea ua si o mia ai lo tatu atunu tele tala tau fa se ai o la fautuanga le fai ngā malo awani tau vai ia foi e fai loa mai auto va ai mai lo mai ni tala tau fa se lunga nga ia ele fengtana tanto wina ni me matu a o tola the government of Samoa o to wai pito sili on tanto wina e tangata so ole mela va te va ai mai lo o saudi fa linga a newspaper nei lunga le correct mai o to
E whaingofie fo e mātou na pipi atu. Ma mātou whaalau tele, mea se ia o lo whainei. A o le whautuanga, lau whionga le li pāle mia ma tatu whainga malo. O le, o ese le vaitau le ola le o tatu wolai. Na ua masa sau platforms ese. Ua masa sau le mero penga te whailangi. So, o le na whaila whaonga i ele au whainga ruanga lau official pāle mia. So, tele le au fau na watu malamalama i computer programs ese uma. A luatu role me le tar whengai le vai sau whasaonga. Whasao mai right away. E whaingo fie whaila ia i matu e lango ina le tatu whainga malo. Na matu whaalau tele atu i a tusa mta apuia. Ioe. E la mta apuia. Le amata me la observa a whapero i eise whaamore mole. I to tonu o tatu o le whainga malo. I eisanga department whapitoa. Pau ale o le mea department le. O le whaasao mea. Na le loa toa sau press release from the government. Ian tilo umale i tangata mai sili atu le nganga interest i le whaitau tangata. Ile au mai sao ele malo. Whaasao mai ele malo le tau whaasese o lo whaia nei ele i tuangai o le tu o le fili ia ma le tu o le newspaper. Whaasao mai o tau. Ioe. Le foi no fale li tu de pa malantama le sueli. Au so me foi tala le sueli. O le ua mai se fai tionga mai le au kilkiti ale i o le vai au tina mai tu i tanunga manono. Na fola ni le malo e fitu a fe le malo kilkiti. E me vatu la to malo e vatu na le lima fe. Tu inga kesi sia. Nanga o tele o mautino po lea le whainga e whai atu esa utala ni te o whatu le manino. Ai o le tāua o le mele tu whatu ai. O le tau whaasese le o watu e le tangata le ingoa asiweling tu le epa i le lata noa. Fola mai se tangata mai i tanunga manono. Fola le malo te fitu afe. Ai mai e pika up le lato malo au kiti atina a whawhine. E watu na le lima afe. Ele fapu te fatu a mesa pese ia siweli marato le o tele o manino foia po le ale ai pau le mele o te fatu ina ile tatu malo e me fapu e troinga me fu le fapu le me mo to temi le ai e ai te taua ona ta silsila le ele malo e se so ni me foi le mato pitola au yo se so me mato pitola au le mato te lango atu le tatu fainga malo. Io se matulango ina ia mau se matu meaunga le ai o le matulango i fa manino fa mala nama le atu e uila vole le la fonga sa moa o le tele o le tau fa leanga o le tele fo ina tangata o ese mala vaenga tu lepa e te fiu fa mala malama me se e atiliena se langa i leanga le motive te fa mala malama ina mea leanga mafua anga na te nofo maoe e te loto le lea mafuanga. E lea leanga loto ma mafufonga. Po fela valan mea iai. Na o te tau tino yo e te mili nei. O le ua maua fo ili tala luta pena whenga palota. Wale saufia o te fifi fo iau iai. Le ai ele lima fer tu peleta o ele fio anga opia. E lima se full 50,000. O le grant. Yeah. Sorry ele lima fer lima se full. Le o fai lo mai wale pa au le mea na mafau iai ia le ne fio anga o le tu malo sa fatalua wale pa au le mea na latu o le momoli mai o le fio nga yatu ya le au iai le sui mautinoa o le tamaita i sua fai le pasisina tole a foa
i pe o sui mo le na le o mautinoa e sau le vaenga le tutu tasi le api o se tamaitai o se tatus sui whamoimoina mai Samoa le mawai ia le na vaenga ai pitai le lapo le amata tu vai so nei si o vai so fou ia o le ua amata ona ngā lulue i le ofiso whainga palota ia o le la a whata unuina la whainga palota a le malo sa whata a le tu malo sa whata lona lua leo se meleanga i fia u iai e le lora po le ase sui o isi vaenga po le ase sui le ita pipi ai pi o lo tau manino mai le sui le tutu tasi o le sui tamaitai ia ta pena i le whainga palota le titi sa whata lua o le foi la ua le fto u fa ma dia mai wo ia le counter petition a vai maunga lona tolu ka fe so le ngi mea tatu wa ai tatu sa mo ia i nei mea ele ma fai e le tangata soifua le ona ia give in mana tua na uma le palota i le poana o le poana pe le aso e tatu falongolongo i le video alu wane lunga a le tina le tausonga ia tau ia tausonga pe second cousins pe a kausonga e tausonga la matua e tausonga lona lua ia ma ai buelese so ele se me fo ele se me la fa pena fa fatu le li o tai o liceu le aina te le fatu se me no mai ata na te lunga ta a le me la o ile counter petition le la uta tu lo mo fa fatu la me e sia se isa ili mai asi tangata se o mai sa ili se me lo winga ole o lama le o chin me o mai fai ole le popole lo ile give in ngai e fa au saua e sua se mea te kako vava aila le whamsinonga a Samoa po lalo na tūlai mai le mele e o manatu ia i le longo le lei nei mele nei taimi i le manaia i le manaia i se vava ai ia manatu a Samoa ia tu isia mta upuia tatu te talanoa i tai au na vala u por kala memo o nia fiafi telepea issues 1 2 3 4 5 ioi o lo i si ka ko festival o le o mana au fafetaia no falongolongo o tiklea me le fionga le li pare mia le la sui le ngor te wila sui le ngor te wila na tasi nei mea le na sau ai lunga le amtanga mele no fai atuai na au mai ai lunga ta pere tutu a tasi o Samoa e faulaola lam te wila e o i mea uma opinion of ai ka pele le fua le toi faula ne ka makua i le ai se fua le tutu a tasi o Samoa o i le tatu te lo ta malo na saua tu le pasa ile e ta lepe uma tala fasolo pito Samoa na saua ta malo le na saua mal ta fe pe ana toi tu mai i le lua oro tasi ka fe ia le faftai ma fo faftai ia le la manino
le la le fai me ma fo e le sao e lima fea le tu pa fo fine e fu e restara a o tamaru lo sem pine fa pe na fitu afe ia wa fu tanu nga manono e le sela tu o kirkiti tamaru lo na au tina e la sa fa te tele ia le fa se va tu va ila tatu sa mo me lenga le me ka fa lenga inga a mafifia ia anyway ele ko ke le ka ko kala pa wale mea fai atu le fautuanga ko anga pe fai ba ai nisi mea ia vai nisi mea i pa u ia o tau ma tua fule fai tau whaleanga aur ko kau whaleanga o le ko akeleanga o kanga kai o ese mau ko nanga o le mea whale atua le mea le se mea whaletangata manuia tele sa moa lau tāpua inga ma lau wholaunga le nei aso tātu tu e whiloa i le aso tai au mai ele atua le soi folau le lei i nā mai nei ia mai fo i le malosi i lo tangata vai ia e whaua wai pēr ia le tātou porkalame ma le tātou aunanga i le aso ma le aso ia tātou porkalame masani tai au i le tu la e iwa a mātou i nei ioe i pēr te mina whatoa sa wale tātou malo i tutonu sunga ia le tumeta ia mawhanua ia le aso tai au asolulu stofis farile sona ia ona mai afo ile o le tautua ma le auaunaga ia o se tautua faale aʻoaʻu lenā le tatou auaunaga i lenei afiafi ai ai le talitonuga samoa ia maua pea le malosi i le gata iā te oe o aʻu ma tatou uma na ia mafai ona tatou mo le mauina ia le ata faasolo o loo faagasolo ia pesi ata faasolo le mea o loo tulaʻi mai le tatou atunu ia talu ai ia le mea o le tagata e le iloa ola tuʻilalo e le iloa ola toe fuataʻina a ua tuʻilalo popo o loo le tuʻilalo ai toe fuataʻina le soifua ma le ola toe saʻili se taimi avanoa ma se taimi lelei e toe fotuaʻi ai e ua lē faapena manuia lau fioga i le lipalemia manuia lau fioga i le tamao le atunuu le ao le malo ma lou masiofo lau fioga le taʻitaʻi o le malo lau fioga le lipalemia tasi le mea e le pia matatou tilotilo i ai faalagina ia o le tamā o le malo le fioga i le ao mamalu o le malo o le taʻitaʻi o le atunuu le fioga i le lipalemia ia ua ni feʻaveaʻia ioe o le taʻitaʻi o le atunuu ma le tamā o le atunuu o le tamā o le laga o Samoa e faapena ana lafoga ma na upu ma lana tu faasolo po le hierarchy o le tu faasologa o lona o ona tagata o le tamā o le atunuu o le ao o le malo o le taʻitaʻi o Samoa taʻitaʻi o le atunuu o le fioga i le lipalemia ma lana kapeneta ioe fai ua faapea talanoa o te toe faamanatu atu mea ia e tolu Samoa o le kapeneta o le lana palemene ma lana faamasinoga ua faapopo ia i le lalolagi ua lē ua there's no more 3 pillars ua 4 pillars with the media ua fā a o le tafatolu na autū i ai lau puakalame o le aso Samoa culture constitution ia ma lau Christianity mena tolu e le mafai le o le aunga na lau puakalame le aso atuare nei ina ia manino ma malamalama ai le tatou atunuu mo le temi nei o lautou ona masani tuila epa faafetai li o suʻa ia o te faatofā faasui